Pozdrav YouTube, evo nas sa još jednim videom, a ovaj put ćemo da se družimo ponovo sa DeWaltom i želeo bih da vam predstavim SDS bušilicu i štemalicu na baterije i reći ću vam zbog čega sam uzeo baš ovaj set. U pitanju je DCH253M2. Naravno, ovo niti je posljednji model, niti je najbolji, niti je najjači model, ali služi svojoj svrsi i malo kasnije ćemo pričati o tome. Imate danas i novije modele, slične ovome, to su vam DCH273, 283 i imate ovu najjaču varijantu DCH333N koja koristi 54 voltne FlexVolt baterije. No, hajde da pričamo malo o ovoj bušilici, odnosno štemalici. Znači, kao što sam već rekao, u pitanju je 18 voltna DeWaltova platforma. Sad ću vam pokazati šta se nalazi u ovom pakovanju. Inače, ovo je konkretno, evo kaže, pravljeno je Made in Czech Republic, znači u Češkoj je pravljeno, čudom nije iz Kine. Ja sam uzeo ovu varijantu iz jednog prostog razloga, zato što sam naišao na izuzetno dobru cenu za ovakav paket. Ove novije varijante su znači nekih 150 eura više pa na gore, znači 150 plus eura su skuplje od ove varijante. Zbog čega? Ovo je i dalje bušilica, znači nije brushless varijanta, znači ova je sa četkicama i to je, da kažemo, pod navodnicima jedina mana. Znači, evo ovako što se nalazi u ovom kompletu. Naravno imate ovdje papirnato upustvo i sve to dolazi sa dve baterije, znači sa dve 4 amper satne 18 voltne baterije. Znači ova je jedna i druga je na samom alatu. Dolazi vam sa punjačem DCB 115 koji kaže ovdje, samo da pogledamo, 88 volt ampera. Znači nije ni nešto nije ni brz, ali nije ni užasno spor punjač. I naravno ovdje vam dolazi ta bušilica, odnosno štemalica na baterije. Ova alatka je izuzetno kompaktna, lagana, a pri tome ima dovoljnu snagu za većinu poslova, bar koje su meni potrebne. U pitanju je znači 400 vatni motor, kao što sam rekao, znači sa četkicama. Od 0 do 1200 obrtaja se okreće i od 0 do 4500 udaraca po minuti ima. Inače, snaga udara je 2,1 Joule, što spada znači, u ovu klasu isto kao i sve ostale bušilice. Kao što sam rekao, ona najjača varijanta DCH333N, ona ima udarac od 3,5 Joule. DeWalt je ovdje sa ovom serijom praktično pokušao da, mislim da je čak više dobro uspeo da implementira ovu opciju Perform Protect. Šta znači to? Znači praktično da ublaže uticaj na korisnika, da se smanje vibracije. I kako su to uradili? Bukvalno ceo sklop ovdje unutra, znači ceo motor i ceo mehanizam se pomera se unazad. Znači evo kada gurnem ovo možete vidjeti kako se sve se pomera. Znači vidite ovdje su nacrtali čak ove linije da pokažu kako amortizuje te udarce pri radu, znači da ne bi osjetili na zglobovima i tako dalje. Znači imamo 3 opcije rada, to su samo bušenje sa čekićem i samo čekić za štemanje. Bušenje ide od 4 mm do 24 mm
26 mm, odnosno u drvetu, a u betonu 24 mm. Kao što sam rekao, ja sam ovu bušilicu kupio iz jednog prostog razloga, pošto dosta, ja u mom poslu veoma često tiplujem stvari za zid, znači posebno kada radimo ugradnje klima uređaja ili takve stvari, znači gdje stavljamo nosače, koristim ili 10 mm burgije ili 12 mm burgije najčešće. I tu se ova varijanta pokazala izuzetno pogodnom, udobnom i korisnom. Znači, bušilica ovako ima 2,5 kg, znači ne osjećate neko veliko opterećenje kada radite sa njom, a opet, kao što sam rekao, ima dovoljnu snagu, znači za te, čak i za te nešto veće rupe koje su vam potrebne. Sam uređaj je standardno urađen, mislim, standardno za DeWalt kako je urađen, lepe gumene obloge svuda okolo, kvalitetna plastika. Ovdje imate ovaj znači selektor sa ovim dugmetom gdje možete da birate mod u kojem hoćete da radite. Ručka, kao što ste vidjeli, koja se odvrne i možete podešavati u položaju koji vama odgovara. I ovdje imate graničnik za dubinu bušenja. Baterija naravno dolazi od nazad i sa baterija standardna sa indikacijom stepena napunjenosti baterije. Ovdje gore imate normalno za levi i za desni rad i središnji položaj koji vam blokira ovaj prekidač u slučaju ako negdje stavljate pa vam nešto aktivira da ne bi radilo u prazno. Prihvat je SDS Plus, izuzetno fino urađeno, dosta kvalitetno i solidno drži kompletan alat. Evo, samo čisto da vam pokažem kako to zvuči. Ovdje napred imamo jednu LED sijalicu koja osvetljava pravac bušenja ili štemanja. Sad ću vam samo pokazati na par primjera kako izgleda bušenje i štemanje sa ovom bušilicom i sa time ćemo i završiti ovaj kratki video. Ukoliko vam je pomoglo makar malo u vašem odabiru sljedeće akumulatorske bušilice, odnosno štemalice, izuzetno mi je drago. I ako vam nije problem, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na moj kanal, molim vas subscribe-ujte se, lajkujte ovaj video i naravno ostavite komentare dole u videu, šta god vas interesuje ili ako imate nešto prokomentarišite da dodate ovom videu, da me pitate, slobodno izvolite. Do sljedećeg videa, čao!